Socijalizam i društvena kritika, drugi deo. Pod 6. Subjektivno i objektivno kritici, istinitost kritike. U ovom odeljku Kardelj upućuje na nužnost vođenja računa s jedne strane o objektivnim faktorima kao što su razvoj proizvodnih snaga, vodeća društvena uloga radničke klase, samoupravljanje radnog čoveka u procesu rada, prevazilaženje predstavničkog političkog sistema, a s druge subjektivni faktor, to jest sposobnost svesnih socijalističkih snaga, među kojima posebna uloga marksističke kritike koja mora da povede računa o jednim i drugim faktorima. U tom smislu kritikuje one vrste kritike koje vrše spasavanje čoveka, koje uprkos humanim namerama često dezorijentiše organizovane socijalističke snage, statički se odnoseći prema društvenoj praksi. Ta vrsta kritike svela se na pitanje koliko se realizovala čovečnost, kao da je celokupna istorija čovečanstva nešto sasvim suprotno, a ne izraz večne težnje ka sve široj afirmaciji čovečnosti. U tom kontekstu navodi primjere egipatske grobnice sa slikom Božjeg suda, na kojem tobože Bog na terazijama meri da li će čovekova pravičnost i čovečnost prevagnuti meru zlata kao večiti izraz čovekovih težnji. Upućujući na Lenjinovo upozorenje da socijalistička inteligencija treba da raskine se iluzijama i počne tražiti oslonca u stvarnom, a ne poželjnom razvitku Rusije, u stvarnim, a ne mogućnim društveno-ekonomskim odnosima, podlači upravo nužnost polaska od konkretne istorijske realnosti, čime ukazuje na razliku između onog što je realno na terenu, u stvarnosti, dakle objektivno, i naših subjektivnih htenja i želja. Pod istinitošću kritike podrazumeva dužnost društvene kritike da klasu, radničku klasu i čoveka, radnika i radnog čoveka, kojima je stalo do društvenog napretka, vodi saznanje objektivne stvarnosti i njihovom subjektivnom i objektivnom osposobljavanju za progresivnu društvenu akciju. Tu slikovito navodi razliku između empirijske i naučne kritike. Cena mesa na tržištu može da bude podložna kritici sa dve strane. Potrošač je kritikuje da je visoka jer misli na svoje lične dohotke, a proizvođač smatra da je niska jer mu ne pokriva proizvodne troškove, odnosno ne stimuliše ga na unapređivanje stočarstva. Iako su te dve kritike protivrečne, ipak u obema ima zrno istine i izraz određenih odnosa koji stvarno postoje. Dakle, za empirijsku kritiku dovoljno je da konstatuje činjenice i postavlja problem pred društvo, dok je to za naučnu vrstu kritike nedovoljno. Naučna kritika, razume se, ne treba da daje gotove recepte, ali mora da ukazuje na određene pravce, sredstva za razrešavanje društvenih problema. Tako je, na primjer, jedno kad za izvor zaostajanja u produktivnosti jedne radne organizacije označimo nedovoljno ili nepravilno ulaganje u tehnički i tehnološki razvoj iste, što bi moglo neposredno uticati na njegovo rešavanje, a sasvim drugo kad za uzrok, površinski gledano, naznačimo nabijanje cena proizvoda, što bi u najboljem slučaju samo ukazivalo na nužnost da se problem reši. Tu upozorava da se ujedno istinitost društvene kritike ne ograničava samo na ono što je nesumnjivo naučno, da su ljudi kao društvo živjeli i razvijali se uz elementarna empirijska saznanja ili veoma siromašna naučna saznanja, da su tada veliki delovi njihovih društvenih akcija bili vođeni religijom, običajima, golom borbom za život, klasnom svešću, osjećanju pravde i dužnosti. U tom smislu, recimo, utopijski socijalizam je izražavao sazrevanje društvenih ciljeva koje je istorija postavila na dnevni red još pre nego što su nauke i rastuća radnička klasa dali realnu podlogu za ostvarenje tih ciljeva i ukazale na sredstva kojima se oni mogu postići. Pa prema tome svemu su i neodružive one vulgarne teze prema kojima se svet pre marksizmu uređivao stihijski, a sa marksizmom će se uređivati samo naučno, podvlačeći da je čovek s marksizmom doduše postigao kvalitativnu promenu u svom naučnom saznanju, društvenog zbivanja i otkrivanju sredstava za njegovo progresivno uređivanje, ali da to ne znači da je isti postao svekoliki znalac celokupne i večne istine o društvu. Pod 7. Konstruktivnu i destruktivnu kritiku. Kod razlikovanja konstruktivne i destruktivne kritike, pod konstruktivnom kritikom podrazumeva društveno odgovornu kritiku, koja polazi od odgovornosti prema socijalističkom i samoupravnom razvitku jugoslovenskog društva, dok pod destruktivnom kritikom podrazumeva one oblike kritike koje idu ka konzerviranju političke države, ka borbi za vlast i za političke sisteme u kojima su običan radnik i radni čovek odvojeni od poluga društvenog upravljanja. Tu navodi i primjere. Jedna kritika može dokazivati da je birokratizam dokaz neuspeha socijalističke revolucije i da je neophodna obnova ovakve ili onakve varijante buržoaskog društva. Druga će dokazivati da je birokratizam subjektivno svojstvo ljudi i na osnovi takve teze tražeći rešenje u formalizmu, izmeni ljudi, subjektivističkom moralizatorstvu i sl. A treća će dokazivati da se birokratizam može savladati, pre svega još većim razvojem proizvodnih snaga, socijalističkih društveno-ekonomskih odnosa i demokratskog samoupravljanja radnog čoveka.
Da li je uprkos negativnoj klasifikaciji birokratizma krajnji efekat svih tih kritika isti? Naravno da nije, jer prva kritika postaje direktno oružje antisocijalističkih snaga i reakcionarnog spoljnog pritiska na socijalističko društvo, jer je usmerena na izmenu odnosa snaga u korist antisocijalističkih tendencija. Druga opet vrši razoružavanje subjektivnih socijalističkih snaga, usmerava ih u pravcu dezorijentacije društvene stihije, pripremajući tlo bilo za restauraciju etatističko-birokratskih odnosa u društvu ili služi kao oslonac snagama nesvesne destruktivne akcije koja opet rađa posledice antisocijalističkog karaktera. Dok treća, suprotno ovima, nastoji da otvori socijalističku perspektivu izlaska iz postojećih društvenih protirečnosti. S obzirom na karakter, kritika se razlikuje i u metodi. Primjera radi, revolucionarna kritika kapitalizma gradi se na klasnoj suprotnosti i u skladu s tim ona poziva radničku klasu u borbu protiv kapitalizma, a buržoaska društvena kritika je usmjerena na ublažavanje suprotnosti, na klasni mir, na politiku kompromisa. Tako isto u svakaidašnjem životu na jedan način se sudi razbojniku koji ubija zato da bi pljačkao, a drugčije čoveku koji je ubio u samoodbrani. U borbi protiv fašizma i reakcionarne buržoazije, recimo, kritika jugoslovenskih komunista bila je beskompromisna, uništavajuća, to jest destruktivna, a u odnosu na saveznike u borbi nesuglasice su nastojali rešiti kritikom koja gradi, koja je ubeđivala, bivala konstruktivno. Na osnovu svega navedenog, od velike je važnosti razlikovanje jednog od drugog oblika, konstruktivne od destruktivne kritike. I pod 8, moralističko-idealistički tip kritike. On predstavlja takav tip kritike koji konstruiše modele i formule na osnovu mehaničkog prikupljanja ideja sa svih strana zemaljske kugle, nastojeći da čoveka svim silama sabije u kalop tih uzora i iskonstruisanih totalnosti. Primjera radi, Kardelj navodi da su autori tih kritika razočarani čovekom. Konkretno, razočarani su zato što uz industrializaciju čovek žudi za proizvodima savremene civilizacije. Razočarani su zbog toga što revolucija nije donela idealno drugarstvo među ljudima, što čovek u socijalizmu nije imun od egoizma. Razočarani su pojavama komercijalizma u sistemu raspodele prema radu. Razočarani su zato što u samoupravljanju često dolazi do izraza i čovekova primitivnost i ograničenost. Razočarani su zato što svi članovi radnog kolektiva nisu 100% aktivni u organima samoupravljanja. Razočarani su što se ljudi radije voze automobilima nego što idu peške itd. Takav tip kritike polazi ujedno od odgovornosti jedino prema apstraktnom unutrašnjem, Božjem biću, u čoveku i neispovedanje samoga sebe u odnosu prema nekim večnim principima van aktualnih uslova čovekove borbe i izvan granica mogućnosti njegove akcije. To je u suštini ideologija odbrane čovekove otuđenosti koja se u svom nastupanju samo formalno poziva na razotuđenje, dezalinaciju i u stvari brani interese intelektualno-elitističkih cehova. Te su teorije u suštini marksizirani naslednik idealne vlade filozofa od Platona, Konfučijevog žena, Augustinove Božje države i sl. Za takve vidove ideologija važi da su čoveka posmatrali odvojeno od odnosa među ljudima i od odnosa između čoveka i prirode, to jest s iluzijom da je nezavistan objektivne nužnosti od materijalnih osnova društvenog razvoja. Subjektivistička moralizatorska kritika, recimo na primjeru katoličkih dogmatičara na prelasku iz feudalizmu u kapitalizam, osuđivali su zelenaške kamate kao nemoralne, ali su objektivno gledano nastupali u cilju odbrane feudalizma od pritiska mladih kapitalističkih tendencija. Prema tome, društveni i kulturni značaj etičkog, odnosno moralnog vaspitanja ili političke borbe protiv deformacije te vrste nije da se podceni, ali isto tako moraju da se vezuju za konkretnu istorijsku realnost čoveka kako bi bile kadre da suštinski postiču društvene promene.